Te korimako o Taranaki. Nau mai ki te reo pau pāho o Auahirangi Mohoaonui. My name is Tuheimua. My name is Kataraina. And my name is Phoenix. Our new show is launching on the 23rd of October. Every Wednesday from 7 p.m. to 9 p.m. Te korimako o Taranaki. Iwa te kau mā whā tā waru ki uta. Iwa te kau mā waru tā whā ki toi. Te iarere. The name of our show is Auahirangi Mohoaonui. Koera te pako! Launching on the 23rd of October. Every Wednesday from 7... Oh, I thought I was doing 7. No, we swapped. Oh, sorry. Taranaki 94.8 FM. Ki tai... Ah, don't do the right one. Mako o Taranaki 94.8 FM. Ki uta 94... Ah, my God. That was real good too. Te korimako o Taranaki.